Kher wit kala ka South Korea ya ka Chesia ban penpai kala degi arkol kumta ka South Korea kala kurpora ya ka laipon haka sinmi madan ningkong haka World Cup penta usnam. Watla degi ka Chesia ka prayo ban tep kol ningkong haka menit ke basan po kendai lingbao Kuresi ubadeu kapten jong ka tim. Henry ka South Korea kala yo ban pinakaj no haka menit ke bah Henry pro nyo. Kata lingbao Wang In Biom ya kepala asis dau hang inli. Bat ka South Korea kala yoban thep ya kol penjob haka menit ke ba prapo. Kata lingbao Hyun Juo ya kepala asis dau hang inbim. Kumta ka South Korea kala penlimno eka Chesia da alo wekol. Haka jingbi medan ke bandingkong menta usnam haka ne ka World Cup kepala kurpuraru ya ka laipon. Kumta ka Mexico kepala penlimno eka South Africa da ara North Call ka South Korea kala penlimno ya ka Chesia da arlo weko. Kumta ka Mexico bat ka South Korea tiba don ka Group A kala yokur mar laipon. Kumta ka ne ka deki jingkermen ya ka South Korea bat ka Mexico bandrung Shakarau Tartu kapala de ka nok outstage. Namar RR teliki tim na ka way pa ka group kin qualify Shakarau Tartu kadba sa prateli ki best third place team kin yorung Shakarau Tartu. Hakabana du karau Tartu kladei kan knock out stage. Kumta mentah ka Group A arteli ki tim kibla khurmar laipon kade ka Mexico per ka South Korea kadbang ngin sapej sa kajilekai ka Group B. Ka Canada persyai ka Bosnia kan sadai mentah ka siteng mit haka por khat ar siteng. Kabaderu ke opening ceremony hakari Kanada. Kadba ka United States persyai ka Paraguay kan sadai laisai menstep nru siteng hakabakan sadairu sakaway ke opening ceremony hakari Amerika. Kadba ka Canada ka don haka Group B Henry ka United States ka don haka Group D haringkat ka Australia Paraguay bat ka Turkey. Mbat lasai kamit sngi sajan hakapor steng mit kan don ke jilekai hap deng ke Qatar persyai ka Switzerland. Kadba ka kap itanat hangne kan de ke jilekai haka step kat Southerik ka bade ke step sngi blay hakapor lai steng min step ke jilekai hap deng ke Brazil persyai ka Morocco. Kublai sibut.